Semzansi siseCarltonville ngizohlangana nogogo kaNtando. uNtando umntana alright okhule kahle uze kahle mara sokunenkinga sokunezinto lezi ezibhenywayo. So my philosophy and my belief sithi ligojwa lisemanzi. Asigenene ngaphakathi singamoshi isikhathi esimoja Love Channel 157 ngwana wathwenya. Sifike khona esimayinini. Chesa khona. Igama lami nguzoleka isifani ngumela sise extension 5 sise Khutsongwe Carltonville apha sizele uNtando Matyumza ona 15 years uyenza grade 9 uyasokolisa apha endle uNtando makakhula ebengumntana oright engekho stoti akana chiki simbone nje change from last year sambone chincha and then sazama ucheck ba kutheni chincha kanti all along uqayele uchaya into bathi anabayitsufu nabayitsufe uqayele uchaya lotsufa leyo wa fail ke ngoku last year wa repeat this year repeat grade 9 thina pendlini simazange ngomntana othethayo 2 akakho kwada esikolweni uya disrupt eclassini aka concentrate sometimes akabhala thakana pen. So sacinga ke ngokuba hayi man kukhona le show sidla ngoyibona make sifunene uncedo yewe usasemncinci mhlambi sawuthi usemncinci aqhubekeke nalento ngoba siyam nabantwana masiceleni uncedo qha ukwenzela ba sincedakale kwangoku asemncinci singathi sizawulinda maybe uzawulunga kuba sithethile naye thina sifuna aye kuchaya lento ayichayayo lo mntana because asinayo umuntu ochaya lanto apha endlini andike nambuza kuba uyifunde iphi wathi tshomini yafunda ewe xa nifika esikolweni fumanisa ba lo muntu achaya nayo lento waxoxa kudala esikolweni and naye unamalanga ongayi esikolweni ufitsha apha endlini every day uya esikolweni so sifuna atshintshe abe ngumntwana akwazi ufunda for a future a better afike ku grade 12 angayeki isikolo emncinci because usasemncinci kakhulu Nokdo ekhaya Kenane dumelang mama le kae Ndeni ka re tswa ko Moja Love ngwana wa tshwenya channel 157 ke nna Israel Matseke Zulu uhamba noJiana umqondisi wena mama umang Ndingisindiswa mama Tyumza usindiswa sindiswa ndihlala lapha eKutsongo siyabulela mama so ngasihlalisa phansi sithethe ukuba kungani usibizile la ekhaya baba ndingavula awuzwani ndingusindiswa mna ndina 53 years ndihlala apha eCarltonville eKutsongo South uNtando ngumntana womntanami ifirstborn yami engumfana umama benikhulume naye last uye wakekho namhlanje kaphumelelanga alright mama njengoba sesihleli siyabonga ukuthi usihlalise kwakho asingene straight ngqo endabeni ukuthi kungani usibizile namhlanje nibizwe ndim apha endlini ugogo kaNtando okay uNtando umntana ka2012 okay uqale last day ndimbona ukuthi uyachaya okay ezinto ezichayayo okay ndamthatha ndamhlalisa phansi nathetha naye hayi akafuni uyeka manje ndimbetha njengogogo mzali hayi akayeki wafeyila nasesikolweni akapasanga last year uphinda grade 9 manje usaqhubeka namanje usachaya ngoku into endicela kuni ngicela usizo okay uchaya ini iziyobisi hey andiyazi izinto azichaya zikhona ezinye ezithathwe ngabantwana phaya eroomini andizazi wena awuzazi mara kodwa uyabona ukuthi uyachaya ndiyambona kunenkinga la naye manje ndimbuza uthi uyachaya umntana omfana una how many years kwaka 2012 na 15 15 sasemncane ukupho kunye nje okuyinkinga esikolweni nasesikolweni kunkinga akaqhubi kahle bekhe wasuspend okay for 2 weeks engayi esikolweni uqala ukuya last week ndamse esikolweni manje imsesikolweni sasibene ndingekho nisemakhaya bandifonela bembuyisa esikolweni bathi ufike late esikolweni wafika
ephethe echayile ephethe lento ayichayayo bamsuspend esikoleni bambuyisa ndimse last week esikoleni bandixela ukuthi esikoleni akafuna ubhala akamameli nasesikoleni mayechayile like mayibuye esikoleni uyathanda ungena ngezi sikhathi mayibuye esikoleni ubuye umbona ukuthi akekho right ingathi amehlo ubomvu adumbile kwaye ungena kwakhe nje ungena amfuna yolala so ngicabanga ukuthi lezi zinto ayiphathayo ayichayayo sicabanga so ukuthi zizo okay and then la endlini wenzani okurong hayi apha endlini ungamphikela nje mawukhuluma naye uyamamela yonke into nakawuthi intando zimisela esikoleni upase yeke into uzibhemayo uyavuma yebo gogo ndiyekile untshontsha nemali ke ngoku untshontsha nemali imali uyantshontsha uba lokhu ufuna uthenga izinto ndayeka nomcarry sesikolweni imali ndithi aphathi isikhafti uke wantshontsha malini imali ayintshontshile nje enkulu endiyibonile ku200 rand bapho utata kaNtando utata kaNtando ifirstborn yami ihlala iyazi rentele town wena ugogo wakhe ngesite labo baba ukuphi umama kuse KZN mama kuse KZN ukhuliswa kwagogo ukhuliswa ndimi kodwa nase KZN uye UK wayohlala uqala isikolo apha kume semncane ndimkhulise semncane baphinda bamboleka sefunda laze efunda grade 2 na ndabanikeza bamthatha baphinda baphinda uNtando wacela eseholideni wathi gogo ngicela uphinda nibuye manje izohlala la hayi ndavuma ke ezakwenza ugrade 8 azange maybe abe nama complaint ukuthi mhlambe abamphathi kahle le eKZN zange abe nama complaint atshoyo ukuthi akaphathwa kahle eKZN azange abe nayo wenza grade bani gogo wenza ugrade 9 befala kanti wenza grade 10 this year uthi ukuthi utshonile ama complaint abe nawo aqala ngokuselandika ngokuseqala ukwenza lento okubhema oku kuba ndiye ndathunyelelwa ndafonela ngugogo wakhe ngokugogo wakhe anifonela wathi gogo kaNtando uNtando usibhayile message uthi ucela ubuya next day azofunda ucela ubuya azofunda apha emakhaya apha akasahlalanga kahle bese simxelele into eyenzekayo ugogo wakhe uNtando ngokutshintshila usona so ngokanti enapha esayidini ubhala imessage bakaphethe kangaka endlini wathi ke ndiyaqonda ukuthi akakhuluma inyani kuba sesibona ukuthi wenzani apho mawuthi uyachaya akanxili kodwa akanxili uchaya kuphela ne200 uzantshontshe nje ndimthumile mesibhajini sami ne1000 rand hayi kuyavakala mama sizwile yonke into usixelele nokuthi futhi ufailile esikolweni angithi ufailile uyaqala ukufaila ngokumntwana ophasayo oza kahle yini isifiso sakho njengoba usibizile thina naloko umfisela kona yena njengesizukulu sakho into endifisela njengesizukulu sami inkulu esizukulu la ifirstborn esizukulu umntata wakhe ifirstborn yakhe ngifisela ukuthi lo mntana lona ngasikayeke lento ayenzayo ayeke lento ayenzayo yokubhema ayeke untshontsha imali sikhona ubeka imali si free apha endlini apha sesikolweni azaba nekusasa eli right ndicela ungixelele ke utata wakhe uyenze the time athola ukuthi untshontsha imali lesikhathi wena be accuser yena uthi uyontshontsha imali utheni yena mayisethola ukuthi uNtando yena akasethola ukuthi uNtando zange abe nesay kuba into eyenzekayo ngala Saturday emkaphendlini ebusuku ndimthethisela ba entshontshe imali yami unemoto umuntu wayihamba imoto yakhe wadibana nobanjwa aphendleni ngamapolisa ebanjela i-drink and drive wathi okaseyiveli ba uNtando wathi hayi kaloku mama wathi wena ndimobe imali zangabe nasay wase ndibona ukuthi uyacasa ukuba yena ubanjiwe ntontoni ngegame kaNtando kuba wayezawulala aphendlini mandathu ube imali uphi uNtando manje ukhona asini kuye sibone ukuthi sophuma kanjani namhlanje igama lami ndinguNtando ndihlala lapha eKhutsong ndina 15 years old right position uyabona namhlanje ilanga lokuthi usitshele ukuthi kuze kanjani wena uhlangibezane neziyobisi lokho konke okudlayo okukuphazamisayo ukukhipha endleleni ngiyabona umncane kakhulu mfanami so njengoba umncane kanje inkinga le uyiqalile le uyothola ukuthi bakudlela nomona ngoba uyi-yellow bone bazokubulalisa you gotta be careful
So namhlanje ilanga leli elikhethelwe wena emhlabeni ukuthi ukhulume ukuthi kuse kanjani uhlangibezane nale demoni leli eli-drug le uyidlayo ezoyenza ukuthi kusasa lakho lingabonakali. Asingene khona. Konakale kuphi? Ukhule kahle from primary, unganankinga ugogo umphethe kahle akuphethe kahle. Nazi izinto sezishintshile. What's the problem? uNtando ndiyamnqwenelela uNtando naye avele into ndivayo akhatshintshe akavele into ndivayo akhatshintshe abe ngulo mntana ndifuna benguye apha ebomini. So singena endabeni uyasixelela ukuthi kwenzakaleni ne uthi qale high school you are 15 years old ungena high school una how many years? 14. Okay, kwenzakaleni first day? I-first day bingena next. Ya ngisho i-first day yokuyobhema, hayi first day yokufika high school esikoleni. The day you decide ukuyobhema, what went wrong? Kuyi-break. Okay. And then? Banlo unomuntu ebezene lento i-vapor. Yeah, i-vapor. And then? Sayichaya. Okay. Ndalonqhubeka ndiyichaya. Yeah. And then wagraduate wadlulela kulezi ezinye. Ubhema ini nani? I-chuff ne-happy. I-chuff. Oh, ubhema i-chuff and halbi. Ku-halbi nifaka ini? Intsango ndayithesta kayi-1 sifake i-flavor yakhona. Okay. Intsango wayithesta kayi-1. Befuna ukuvutha ukuchaya kunjani. Biyi-choice yami. And then wawuzwani? Ngazi i-flavor yakhona ibimnandi. Okay, so ubhemani manje? Yini lo uqhuba ngayo? Bandiyekisile ndiyekile uyekile awusachaye? uNtando into enze basingamthembi kutshintsha kwakhe behleli simthemba engumntana esimthembileyo efana nje nabanye abantwana khawuvele wasitshintshela asamthemba ke ngoku apha ekutshintsheni kwakhe kwenza izinto azenzayo. Ungawuzwi bathi abantu ababhemayo bahlakaniphile uzela uhlakaniphile ungabhemanga mawubhema uzoba slow uzobona amadoda encwadini uzobona incwadi igcwele amanzi uzoba nenkinga ngoba iphazamisa ubuchopho bakho. Le ntuthu le phela iya kuphi iya la nala isifubeni izokudamage so angeke ube right uzoluza ifocus. So yabona ke manje sokwenzakaleni utshontshe i200 rand endlini. Yabona sesiya kuphi manje? Utshontshe i2 clipper, why utshontshe i2 clipper? Kumele uyojabulisa abangani uyothenga amahabli uyothenga ama-flavor zonke lezo zinto lezo. Bala ukuthi untshontshe imali ezingaka la endlini zikhulumele wena. Utshontshe 200 nani? Ne-20 rand bibeke nguDabs. 2 nani futhi? Yodwa. Khuluma imali oke wayintshontsha la endlini. Esiphi ezinye imali oke wasitshontsha manje? Khuluma. Ibile kagogo i200. Yeah. Ibe ne-20 rand le bebeyifihlile phansi kwempahla. Okay. Zizwe ezithathile. Uyabona ukuthi manje sohamba endleleni wrong. Ewe endlini banokunisukela. Into engayenzanga bathi ngicela ukuthi abanithembe endlini. Baqhube bakuxoshile esikolweni. Bensuspendiwe. Or suspended. So ubuyele manje. Ubuyele. Uyabona ukuthi manje sone record embi. Ama record la amancane azobuilda into bigger records uyogcina sone criminal record. Usasemncane. So kuyomela uziphathe kahle from namhlanje. Show remorse, feel solace, ask forgiveness. Nokwamukelwa futhi lezo zinto uyazisebenzela ukwakha leyo character leyo ukuthi kungasaphinde kudlulele ukuya phambili ngoba ukudlula kuya phambili kuzoba worse and makuzoba worse impilo yakho izomosheka. Awufuni impilo yakho imosheka ngithi uyazibona ukuthi umfana omuhle kanjani? Uyathanda ukuthi udonse itrol uyohlala ebridgini? Ufuna kuba yini mawukhula? By businessman. Uba businessman. So manje you need to be
you need to be responsible. Hayi sizawuphinda simthembe. Ngobona uba utshintshile kudala ndimxelela. Ndathi utshintsha kwakho nami ndizawutshintsha. Ndibe ngila gogo benjinguye kuwe kuqala. Nawe tshintsha indlela luyihambayo uhambe ngale ndlela ndifuna uhambe ngayo. Ndizafa kusasa ningabisekho umuntu ungenisa ipapa apha endlini. Wena uzoncedwa yintoni? Apha endlini abantu bayazisebenzela zigraduate abantwana babona bayagraduate apha kwakho odapsi bakho. Nawe ndifuna ufunde pha kubo ukujonge kubo udanda ukuxelela bakha ujonga abanye abantwana bazimisele esikolweni. Sifuna usimisele esikolweni kahle kahle uyiyeke lento yenzayo utshaya. Uyiyeke kuba untshontsha imali nje wenziwa kutshaya awunamali awunanto oyitenga. Yiyo lento untshontsha imali. If unoyeka untshontsha imali unoyeka utshaya uzawuyeka untshontsha imali. Ufunde na ugraduate kusasa ufane nodapsi bakho nomalume bakho kusasa uzisebenzele benemali zakho. Nansi into endifisayo kuwe. Ndiyacela nangoku andisakubetha ndiyekela ukubetha nganobha ndikubetha. Ndifuna utshintshe. Uyabona ukuthi umhlophe kanjani? Mina nawe siyafana. Uyofana nale tracksuit le. Siyashintsha lesikhumba lesi yokushisa yonke lento le. Hambe uyogqoka amateki. Hambe uyogqoka amateki ubuye usela. Ye uba ngama-yellow bone nobabili. Ama-yellow bone ayabheda. Tando, uzokwenza into engisho wena uright wena udlala nebhola. Angicabanga ukuthi uzolokhu ungikhalela, ne? Ngifuna ukuthi ujampe mfana wami yezwa. Ujampe udlule mina uye phezulu. Ngifuna ujampe ka-30. Ngifuna ujampe so. Oh, why? Asi, ka-30. 1 2 3 4 5 2 baba. Shesha baba. Na i-future bafana yiyo le. 3 uyoshaya amagolo na baba. Lokho siyadliwa lani lo. Hayi ugijima mfana. 10. That's 10. Plus 10, let's go, push. Plus 10. Push. 1 2. Exercise ibinzima ibi-frog jump. Masisejimini siyayenza. Siya baba, siya. Let's go. 10, let's go. Asi baba. Wos bamba la. Asi. And understanding ukuthi usokola kanjani ba i-uniform yesikolo iphelele akhona sola ngaya kucala sesikolweni into endimsokolisa ngayo esikolweni ukungamkherisa imali kuphela. Amanzi okwenzani? Amanzi okwenzani manje? Vale mic amanzi azokuphathisa isihlabi. Amanzi enzani? Amanzi dangerous. Hayi. Sidlalile ibhola sidlule khona nathi. Yonke into ayishilo ndiyayazi. Ayishilo kuba nabe bendimshaya kuqala manje ndimbuza uyathi athi hayi kwenze ku1 note wenza so. From namhlanje ke Ntando sifuna usixelele ukuba endleleni yakho le yokuguquka uyobe wenza ntoni? How do you substitute isikhathi lesi sokubhema nabangani abangekho right? Kubalulekile vele ukhetha umngani o right emhlabeni ngoba umngani angakubhayizisa umngani. So ngifuna i-commitment from kuwe. I-commitment and apology. Okay. Let's get into it. Have confidence. Yeah, ungabheke phansi. Always keep your head up. Yeah. Ngimamela uthitha bayimsebenzi esikole. Yeah. After ngimamele nabazali. Yeah. I feel you. Zohlonipha abazali. Phinde ndeku bemchufu. Intando kagogo, isifiso sakagogo yilesi ekumele sisihloniphe ngoba abantu abaningi bayafaila bangalandelanga imithetho yasekhaya. Sinjenje namhlanje sakhuzwa abogogo, sakhuzwa abomama bethu sangabamameli mara mhlazana sisibamamela saphumelela. Nawe uzophumelela. You will be the businessman that you dream to become. You are a soccer player. And you are a good soccer player. I can see you fit. Ungazimoshi. Into enyenza ukuthi ngikhale izinto enzenzileyo wrong. Kunabantu abanimele ukuzondestroya. Or sikhuluma manga gogo. Yeah?
awumtshele azizwele ngawe ukuthi umhlaba ume kanjani impilo ihamba kanjani. Impilo mntanami abaphandle aba njengangoku wabhaqwa esikoleni uphethe lanto uyiphethe ubhemile. Lo mntana buhamba naye kwathiwa akasafundi. Kha udestroya nje impilo yakho uba mawungafundi nawe ufane naye. Uvuka kokwabanxiba uniform athi uye esikoleni kanti akekho ezincwadini zesikolo. Ndixelwe pha esikoleni lonto leyo. Ngabanye abantu kabadestroy impilo zabantu. Zazi bufuna ntoni nakusasa. Ikusasa lakho. Yazazi. Suvana neThomi nje ekusehlathini. Okanye suba naThomi njengoba ndithanda ndifuna istratweni ndifuna istratweni hlala apha endlini. Phume ngoye ebholeni ubuye uze endlini. Yeah. Cha. Siyabonga. Channel 157 siyayiphinda lento. So lokho siyiphinda. Imocha Love ngwana wa Tshwenya. Israel Matseke Zulu, the one and the only, the GP, the ghetto professor, King Manamune, akekho munye khohlwa. Laba enikwazi ukutobetsa, laba ngathi ngama intellectual and intelligent, presani nicommenteni, ni like nikhulume, nathi nisibize, sibonge o-cameraman bethu, sibonge nenkana bezu Gianni madoda, isikhonda isikantsonto madoda, insizwa ezilishumi nambili kweyodwa.